ছোৱালীটো সুইচাইড কৰিলে ইহঁতে যাব, আমি ইয়াতে থৈ যাম ছোৱালীটো, ন্যায় বিচাৰ লাগে এনেকা কৰি। তেনেহ'লে এই গাঁৱৰ বুলি নহয়, অল টোটেল সাব ডিভিজন হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হওক এনেকা ঘটনাই কেনে মই মিডিয়াক মাতিব দিছোঁ যে মিডিয়াক মাত, মিডিয়াৰ দ্বাৰাতে এইটো ফ'কাছ হৈ যাওক যে এই ল'ৰাটো য'তে পলাই নাথাকক। ইয়াৰ লগত মেছেজ মাৰি আছে, মেছেজটো কথা বতৰা হৈ আছে। থানাত গ'লে থানাত নাযাবি, মই আহি আছোঁ কেইদিন পিছত, মোৰ একো নালাগে। তাৰ গাৰ্জিয়ান ইয়াতে আছে, এই যে তাৰ ভিনিৰ জোঁৱাই, তাৰ বাইদেউ, এইবিলাকে তাৰ মা, মই মাৰ কথা নকওঁ, তাহাঁতৰ গাৰ্জিয়ান আছে তাৰ। बे बाराव हिन्जाव गोदाना नङा, बे बाराव हौवा गोदाना हाबानि सानसे सिगां खारखोमादों लोगोफोर। नंगौ, ओरैबायदि लाजिनांथाव, ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो ओरैबायदि मिनिथाव, नंगौना नङा लोगोफोर? जोङो खोनायो, मालाबा जों खोनायोमोन सिगाङो हाबानि नखानायैनो हिन्जाव गोदाना खारखोमालांबायनो सोरबा सेंग्राजों, बा बे हाबायाव रादायाव राजि गैया, बेनिखायनो हाबाखौ सेफायनानै हिन्जाव गोदाना खारनाय। नाथाय बे बाराव जों खोनानो मोन्दों दिनै बैसा मेहेन्दी फोननाय, माने गाबोन बैसा हाबा, दिनै बैसा हौवा गोदाना बे हाबाखौ नागारनानै बहाबा खारखोमालांबाय। ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि न'खरनिफ्राय ओरैबायदि दुखुजों फोरमायदों, 6 लाख 7 लाख थाखा खरस खालामनानै हाबाखौ जों फाथिदोंमोन, दिनै हौवा गोदाना हिन्जाव गोदानखौ गारनानै लाजि फोनांनानै, न'खरनि फेमिलिखौ, मानसिखौ लाजि फोनांनानै दिनै बहाबा खारखोमाबाय होननानै। आरो बे जाथाया बबेयाव जादों नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो बुजि मोनगोन। बर' नामा, हारसा नामा, बांगाल नामा, तामिलनाडुआव जादों नामा, नोंथांमोना बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, बर' ना हारसा, अब्लासो बुजि मोनगोन दे लोगोफोर मा मानसि। दा नोंथांमोना नायलां, गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय, जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो। बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थायो कमेन्ट खालामनो दा बावसै लोगोफोर। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, नोंथांमोननि सेराव गोजोननाय थाबाय मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय। आरो दिनैबो कमेन्ट खालाम बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों दे। आङो मैया मोनसे भिडिअ शेयार खालामहरदों, बङाइगावआव सासे बर' हिन्जावा हमजानाय। ओरैबायदि मानसि दङ बङाइगाव, क'क्राझारल' नङा, गुवाहाटियाव कम्पानियाव थाङो गथ' गथायखौ नागारनानै, नाथाय बिसोरो लाइन मारि हैयो गुबुन हारिजों, मुस्लिमजों थांनानै, माने बिसोरो जुलि जानाय, देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय, देहा फाननाय, बेफोरो मा? गावनि हौवा थाखानानै, गावनि गथ' थाखानानै बेफोर हाबाया माबा मोजां खामानि जायो नामा? एसे लाजिनाय थानांगौ। गावथ' लाजिनाय गैया, फेमिलिखौ लाजिनांगौ, गथ' गथायखौ लाजिनांगौ, बिमा बिफाखौ लाजिनांगौ। जों आगोलनिफ्रायनो नुबोनाय खोनाबोनाय, मुस्लिम सेंग्राजों थांनानै बर' हौवाखौ आलाय सिलाय गथ'खौ गारनानै, ओइ सोरबा हिन्जाव गोदाय लाना फैनाय, ओइ सोरबा गथ' गथायखौ गारना हौवाखौ गारनानै खारस'नहैनाय, बुङोब्ला बाथ्राया गोबां बांलांगोन। बेनिखायनो आं जेबो बुंथ'ला। आरो गामियासो बदनाम जागोन दे लोगोफोर। दा गामिनि मुं लानानै बुंबा गामियासो बदनाम जागोन। उमुक गामियाव ओरै मानसिफोरा हामालै, खारस'नो होयो, माबा होयो, गथ' गथाय थानानैबो जेबो जाया बिसोरनिया, बेफोरबायदिसो जालांगोन। बेनिखायनो जेबो बुंथ'लायला। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना ला, हाबानि सिगां सोर हौवाया खारखो, हाबाखौ नागारनानै थाखा फैसा खरस आरो मान सन्मानखौ जानानै सोर खारखो, नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लादो दे। आं होलांखानोसै भिडिअखौ, ओमफ्राय शेयार खालाम, लाइक खालाम, गिबियाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नायनानै लादो अब्ला भिडिअखौ दे, दान्दिसे नायग्रोना लानोसै। জনাইছে এই অঞ্চলৰ মানুহে, ক'লে যে এনেকৈ আপুনি আহিব লাগিব, এনেকৈ এটা ছোৱালীৰ ঘটনা এনেকৈ হ'লে। তাৰপিছত আজি মানে মোক মাতি লৈ আহিলে, মই এখেতে আহিলে। তাৰমানে বেটি বাচাও, বেটি পঢ়াও, আৰু সেই বেটিৰ লগত আজি যদি এনেকুৱা অন্যায় হয়, সেই ল'ৰাটো ফ্ৰড হয়। আৰু এটা 1 নম্বৰ কথা এইটোৱে, ই ইয়াক পাবৰ কাৰণে ই পেণ্ডেল বনাইছে, ই 50,000 টকাও লৈছে। তাৰপিছত 4,000 না 6,000 টকা খুজিছিল। ছোৱালীৰ দেউতাই কৈছে বিয়া হৈ গ'লে মই দিম মেনেজ কৰি পেলাই, একবাৰে একেলগে ইমান টকা মেনেজ কৰা নাযায়। কিমান লাখ টকা বিচাৰিছিল? 6 লাখ বিচাৰিছিল যৌতুক হিচাপে। তাৰপিছত 4 লাখ টকা ছোৱালীৰ দেউতাক আৰু মাক এতে আনি পেলাই দৰ্জা বন্ধ কৰি পেলাই টকা খুজিছিল যে মেনেজ কৰি লৈ আহ, হয় না বাৰ্থ। তো সেই জাগাত ইহঁতে এনেকুৱা মানে হেৰি কৰিছে, যেতিয়া মানে আমাৰ আঙুঠি পিন্ধা কয়, আমাৰ বিহাৰীত কয় চেকা। যেতিয়া মানে তাৰমানে সোণা কাপোৰ হৈছে, সোণা কাপোৰ হোৱাৰ দিনৰ পৰা ইয়াক লৈ পেলাই মাৰ্কেটিং কৰিলে, কাপোৰ চাপোৰ কিনিলে, চিঠি ছাপাইছে, বিয়াৰ চিঠি নিকালে ইয়াক চিঠি ছাপাইছে। তাৰপিছত ছোৱালীটোৰ লগত শাৰীৰিক ৰিলেশ্যন কৰিছে। ই
বহুত বদমাইছ মানে ইয়াক তাৰ মা বা তাৰ বাইদেউ তাৰ ভিনদেউ যে আছে ইয়াত ৰাখিব লাগিব ছোৱালীটো ছুইচাইড কৰিলে ইহঁতে যাব আমি ইয়াতে থৈ যাম ছোৱালীটোক ন্যায় বিচাৰ লাগে এনেকা কৰি তেনেহ'লে এই গাঁৱৰ বুলি নহয় অল টোটেল সাব ডিভিজন হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হওক এনেকা ঘটনা কেনে মই মিডিয়াক মাতিব দিছোঁ যে মিডিয়াক মিডিয়াৰ দ্বাৰাতে এইটো ফ'কাছ হৈ যাওক যে এই ল'ৰাটো য'তে পলাই নাথাকক ইয়াৰ লগত মেছেজ মাৰি আছে মেছেজটো কথা বতৰা হৈ আছে থানাত গ'লে থানাত নাযাবি মই আহি আছোঁ কেইদিন পিছত মোৰ একো নালাগে তাৰ গাৰ্জিয়ান ইয়াতে আছে এই যে তাৰ ভিনিৰ জোঁৱাই তাৰ বাইদেউ এইবিলাকে তাৰ মা মই মাৰ কথা নকওঁ তাহাঁতৰ গাৰ্জিয়ান আছে তাৰ যোনে তাক পলাব দিছে বিয়াৰ দিনা চিঠি চাপাই ফেলে ছোৱালী কোনে বিয়া কৰিব তাক শাৰীৰিক সম্বন্ধ কৰিছে তাক পাবৰ কাৰণে কিমান লেতেৰা কামত গৈছে বিয়াৰ পেণ্ডেলো সাজাইছে মানুহো মাতিছে চিঠিও চাপাইছে ছোৱালীৰ হালদি ঠালদি চব দিছে তাৰপিছত তাক লৈ খেলা কৰিছে ইয়াক শাৰীৰিক সম্বন্ধ কৰিছে সেইকেইদিনৰ পৰা তাৰপিছত মানুহত কি হ'ল ইহঁতৰ বুদ্ধি শুনি ল'ৰাটো পলালে গতিকে এইটো মানে ন্যায় বিচাৰটো লাগে আপোনালোকে মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই ছোৱালীটোক বাচাব লাগে আৰু 2 নম্বৰ কথা মই অচি ছাৰৰ লগত এতিয়া দেখা কৰিম যাই ফেলে এতিয়া অচি ছাৰে কি কয় মই নাজানো কিন্তু ছোৱালীটো ইয়াতে মৰিব থৈ যাম আমি ইয়াতে মৰিলে ইয়াতে সিহঁতে দায়ী হ'ব ইহঁতে বুদ্ধি কৰি পঠাইছে লেডিছৰ জীৱন লৈ পেলাই খেলা কৰে ইহঁতে গোটাইকেইটা মানুহ এই পাপৰ মানে ভাগি ইহঁতে গতিকে ইহঁতে ভাল যদি বিচাৰে ছোৱালীটোক ৰাখিব লাগিব ল'ৰাটো ক'ত আছে সিহঁতে ফোন কৰি আনিব লাগিব বাছ বিয়া পাতি পেলাই সংসাৰ কৰিব লাগে ছোৱালীটো ধুনীয়া দেখোতে তাক কি ব্যৱহাৰ কৰি কেনে লেডিজ কি ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি ইউজ কৰিব কাৰণে লেডিজ নেকি ইহঁতে এইটো ভাবে নেকি লেডিজক ইউজ কৰিব কাৰণে গতিকে আমি মাৰিব পিটিব নোখোজো তাৰ নামত কেছো দিব নোখোজো ভালে ইয়াৰ গাৰ্জিনে ইয়াৰ ভিনদেউ আৰু ইয়াৰ বাইদেউ তাক ফোন কৰি পেলাই আনিব লাগিব ছোৱালীটোক আমি ইয়াতে সোমাই দি যাম ইমান বস্তু কিনিছে খাট পালং চোফা কিমান কিনিছে চব মই ইয়াতে সোমাই দি যাম এতিয়া আমি এইটো একচুৱেলি আমাৰ মহিলা সমিতিয়ে গৰিহণা এইটো দিছে এইটোৱে যে এই এনেকা আমি কৰিম যে নেক্সট দিনো এনেকা কোনো বেটি বহুৰ লগত যেন এনেকা নহয় কোনো বেটিৰ লগত এইটো বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও मोदी जी बोल दिया है जब उसका इच्छा होता है उसके बाद वो कभी दोबारा मैसेज नहीं करता रुपया कितना पहले हम लोगों का बात हुआ था मतलब कि हम तो बोले ही 1 साल पहले ही हुआ था तो उसने बताया था कि हम जून या जुलाई में जाएंगे जून या जुलाई में जाएंगे तो हम सोचे जून जुलाई में आएगा तो पापा को भी बताए पापा लोग ने बताया कि हाँ तब तक तो हम लोग शादी धूम धड़ाका मतलब अच्छा से दे देंगे लेकिन वो उसका जो दुबई में वार हुआ जो कि आप लोग सुने होंगे तो वो बोला कि मेरे छुट्टी मिल रहा है मुझे तो मैं अभी आऊंगा और पापा को बोलो कि अभी सब कुछ फिक्स करेगा तो वो आया और मेरे पापा से बात हुआ मेरे पापा ने बोला भी मेरे पापा ने ये बात बोला कि अभी सडनली आप बोले थे कि बाद में आएंगे और अभी आप आ रहे हैं तो इतना जल्दी तो पैसा का बंदोबस्त नहीं होगा तो उसने खुद बोला कि अभी शादी होने दीजिए पैसा बाद में भी देंगे तो चलेगा तब मेरे पापा ने हाँ किया शादी के लिए अभी कितना चाहिए वो दहेज कितना मांगता है? अभी वो बोल रहा है कि तुम्हारा पापा 6 तारीख को जिस दिन हल्दी हुआ उसका शाम को हमको बताया शाम को मतलब 6 तारीख हल्दी होने के बाद बताया कि तुम्हारा पापा को अगर बोलो शादी अगर करना है तो 4 लाख देगा तो ही हम मंडप में बैठेंगे नहीं तो हम नहीं बैठेंगे কিছুমান সববিলাক নহয় তাৰমানে এনেকুৱা কমজুৰি কোনোবা ছোৱালী দেখিলে তাক মানে প্ৰলোভন দিয়ে বা ভালপোৱা কৰি তাৰ লগতে এনেকৈ থাকি কেইদিনমান ৰিলেশ্যন দি টিচু পেপাৰৰ নিচিনা ইউজ কৰি পেলাই থৈ যায় কিন্তু এইটো অলপ বেলেগ হৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত এইটোই বেলেগ হৈছে যে তাৰ লগত 1 বছৰ হৈ গ'ল তাৰ ৰিং মেৰেজ হৈ গৈছে আশীৰ্বাদ হৈ গ'ল সব মানে ইহঁতে দুয়ো পাৰ্টিয়ে কিন্তু ৰাজি আছিল ৰাজি থকাৰ পিছতে কাট চাপাইছে ইমান বস্তু বাহিনী কিনিছে কিনাৰ পিছতে যেদিনা মেহেন্দি দিন বিয়াৰ আগদিন বিয়াৰ মেহেন্দি টিন্দি লগোৱা হৈ গ'ল ছোৱালীৰ সেইদিনা হঠাৎ কৰি ইহঁতে কি কৰিল আগত কোনো দহেজৰ কথা নাছিল সেইদিনা দহেজ কথা মাতিল যুক্ত যেটো আমাৰ লতে দিয়াও আইনত দণ্ডনীয় আৰু লোৱাও আইনত দণ্ডনীয় কিন্তু ইহঁতে সেইদিনা কি কৰিছে এই 6 লাখ টকা বিচাৰিছে 6 লাখ টকা দিব নোৱাৰাত এই বিয়া নকৰি পলাই গ'ল আৰু এইটোৰ লগতে ঘৰৰ সব মানুহ কিন্তু জড়িত আছে আমি এতিয়াই কথা ক'লো ঘৰৰ মানুহ গম পালো ইহঁতে সব জড়িত আছে আৰু কি ঘৰৰ মানুহ আৰু ইয়াৰ আগতে আজি আকৌ কি কৰিছে আজি গাঁৱৰ মানুহ কিছুমানে আমি মহিলা সমিতি আহাৰ আগতে কি কৰিছিল ইহঁতে গাঁৱৰ মানুহ কিছুমানে বহিছিল বহি পেলাই ল'ৰাটোৰ মাকে কয় যে আপোনালোকে এটা কাম কৰক
আপোনালোকৰ খৰচা পাতি হৈছে, আপোনালোকে ছোৱালীকটো 2.5 লাখ টকা দি দিম, বেলেগতে বিয়া দিয়ক। ইমান সহজ কথা নাকি? যে মায়ে এই কথাটো কৈছে, এই মায়েও কিন্তু কেইবছৰৰ আগতে নিজৰ ছোৱালী মহিলা সমিতি হৈ কিন্তু এটা ল'ৰা ল'ব বিচৰা নাছিল, সোমাই থৈ আহিছে। আজি এইটো নিজে মা হৈ, নিজে একটা মাতৃ হৈ এইটো বুজি নাপায় নাকি এই ছোৱালীৰ লগতে কি হৈ আছে? আৰু এইটো আমি মানি নল'ম। যেভাৱে হওক, আজি এই ছোৱালীটোক ইয়াতে আমি মহিলা সমিতি আছোঁ, গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, গাঁওবুঢ়া আছে, ইয়াতে যিহেতু ৰিং মেৰেজ হৈ গ'ল, মানে বিয়া হৈ গ'ল, এইটো আজি ছোৱালী ইয়াতে থৈ যাম আৰু আমি লৈ নাযাম। আৰু যদি ইয়াৰ ভিতৰতে ছোৱালীৰ যদি কিবা এটা কৰে তেনেহ'লে এইটো ৰেচপন্সিবিলিটি কিন্তু ইহঁতে ঘৰৰ মানুহেই হ'ব। झारखंड से आए हैं। हमारा लड़की का शादी मुकेश साहब के साथ में होने वाला था 7 तारीख को। 6 तारीख को लगभग 10:30 बजे दिन में हमको बुला करके बोला 6 लाख रुपया लेके आया है तो दो, नहीं तो शादी कैंसिल होगा। तो हम बोला एक ब्रेक में ऐसा बात बोलने से तो हमको नहीं कुछ मालूम है ना। बोलता है नहीं है तो जाके ताराचंद से ले लो। तो हम बोला 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया कोई आदमी ऐसे तो नहीं देगा किसी को। इतने आने के बाद में दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से। आधा पौने घंटा के बाद दरवाज़ा खोला, तब हमको थोड़ा सा डाउट लगा क्या ये तो हो रहा है, खेल है कि तमाशा है, ऐसे बोल करके मन मन में सोचा, बोला नहीं और आ गया बाहर। बाहर आने के बाद उसके बाद जो है हम लोग मैंने ये है अभी जो है मेरा एक ही राय है कि हम शादी के लिए गोसाई गांव में भवन किया था, पेंडल किया था, खाना पीना सारा चीज़ का व्यवस्था किया था, क्योंकि 7 तारीख को बाराती जाएगा। अभी लड़की का मेहंदी उदी लगा, हम लड़का का पूरा दहेज तिलक करके कापड़ सापड़ सब दिया है, आशीर्वाद हो गया है। अभी बोलता है शादी नहीं, लड़का गायब हो गया है। और हमारा यही चाहिए कि मेरा लड़की का लाइफ का बात है। मेरा लड़की का कहना है कि हम मुकेश से शादी करा दो, नहीं तो उसका घर में ही रहेगा, मरेगा चाहे जिएगा उसका घर में ही रहेगा। इसलिए आप लोग से मेरा आग्रह है कि जैसे भी करके उसका घर में मेरा लड़की किस तरह से सुरक्षित रहेगा, आप लोग से मेरा ही विनती है।